pui dai fema omni ma se kho pui melan na ko chwa poimo hospital lian kaushan le sarkar be chan hun poimo tak tak zirna in home le center le office lian tam tak phone khom na turtlang hi veng poimo berji ngami ani kho pui ko chwa national highway na paltlang tukzana Mizoram mamo eibar le buro chak lak lu na kongpui om chun le lun ber ani chin kongpui poimo ber zinga mi ani lai hian in le lo mishing le khopui mason chauzela kongpui achep ve zela chuti lain he kongpui hian tuai hnum le thom chatero a hlo ngai me lo thung kumsom thum chuang te meu mumal taka kongpui thom chat ani lawa wang hian kongpui azim mai ba ka akhwarin akhokrok na satak zeta hemia wang hian veng mi pui ten shi om le lo om na satak an lo ma chon to chin khotlang shwai tu ma sa ten kongpui zawa siam chat ani theinan voitam kumtam ma an lo la to china kongkama in le lo nei te hena kongzau na turam betura ngin na te siamin mi pui ten be sei le phut let nei lavin ramzau tak tak be in an lo tol dor to a chutiang kara ngai sagle thom chat tikni merero ahungai lo akong nei tu le enkol tu central BRTF ani miawa wangle konpui chu sai ranglama national highway thar an boy pui muk mupa wangin ngai sak zui a hlo lo tiala kong hlam chia ani to e hialin BRTF ho tu ten an lo vau khan to kha ani chuti lain kongpui poimo ani na le rammi pui te lu ka le chwa ka ber ani na abo ngai lova akuma telin alun tial thung kongpui zim che khokrok kara veng mi pui te shisel na chinin na tuar chauzela accident le poi pang tam tak a thleng chau da mol mai khotlang mi pui an mang anga khotlang shwai tu te lu a hai tak zetani hetiang bawra kara hian khotlang shwai tu te ma lo lak to na shereng le za tak chungin khotlang shwai tu te malak puya an tha ti chak turin wai mi chalai jok ten wan ven soi chinga thapui tho pui angai tak zeta ti sha in khothenga branch pathum durtlang leitan le durtlang north branch shwai tu te chuan wai me shri shwan manga in phwar khomin ahu hova malak zui an rel ve ta Duplang khuchung kong hi duangin zaltok lova chu kan village council foi tu masa te khan zau rul ni in an ria kong chaklama ram nei tu te dilin tiang chuan Mizoram sarkar tranpui na nen zau alo ni ta amaro chu kong zau na hi hun rei tak chung black top lova da ania project push pak lama te black top dura kanyin na chu helai kong hi abandoned road ani to wangin fan an nei lo thu ten min chang thina tin PWD lama te kan han zo in BRTF kong te ni wanga an khoi thei lo thu te min chang bok thina kan be adong thin hle ani chuti chuan duplang khot hlenga waime branch pathum te chuan joint action committee dinin he kong siam thadani theinan malang sai kan no rel ta kumlama upaber chutin chairman ate min handa committee chuan khothu mi pui te hena awareness peng support kha thain ria chuwangin leitan huna te wantang in khom te kovin chutiang chuan ma laktan anita Mizoram sarkar khati hun laya chief minister pu lalthan hola PWD changtu ni bok chu muin an soi puya ani poin ma na sa takin min lak puya tin project puspak lama tepo kalin an ni chuan min chang khok le thunga amaro chu
fan te hi awm niin kan hru bok sia Guwahati High Court lama kan zul kota ani he kota hian pu singal fak zulan lom ngain engma phut le nei lovin rutlang khotan adinga titiang chuan kan lo hlokling chhota a project Puspak lamten sung sengin Mizoram sarkarin atholam ni thosakta a din heng baka hian khochunga branch OMA member ten nasataka lo puin lung chutke na te an thoka jingkara nasatakin an lo pui thina titiang chuan he kong hi siam alo ni ta ani he kong siam chungchanga hian JSC ka tho pui thin te an rem hriat na te an thorim na te wangin hetiang lo pui tling ta hi an chunga ka lo men ema tin OMA member zong te chunga po lom thu ka soibok ani kumsang ni som panga March ni thum zandar saria chuan MC Hall Durtlanga YMA Committee Room branch Pathum OB te anin ko khom ta rupa Durtlang kongpui siam chatti agenda an khelta bep mai khati lai kha Durtlang kongpui tung siam chatura Mizoram sarkar thunei tu de baka Central Defense Ministry thengroka norbop popangai don ti an sia a an hupura lungbang sutluk seta harsaturani an sia an lungai ani ma se khotlang shwai tu tele veng puite machhuan chungin engang harsat na po machhon chul omapiang machhon huamin ro cham tik a omani po in poisa lau tura in fui sawin ra rel an chanta Kothleng branch Pathum Obikal khom te chuan malatur Durtlang Kothleng YMA Joint Action Committee dinin March ni som sang ni som pangazana kongpui siam chatna tur action plan 20 agenda mangin an chukhom ngala BRTF Mizoram sarkar le Central Bank athen theina turin leitan khura kongpui dang chatin public meeting nei khot miro se tile public meeting nei zo BRTF munpui Zema Boka Chief Engineer Muha Niro Se Tiin an Ruapman ani Ruapman lok angin ni som Pathum thali sang hi som panga jingdar som pakhata leitan khura ngei mai kongpui siam chat phut na public meeting danglam tak mai lo tin takin website anita a public meeting nei zo nu hian BRTF Chief Engineer chu JSC member delir thei chanem taka inzui thla in anzuklu chil zui le ta ani Konpui to Aizol BRTF ho tangkama chung KDA anti a chu ain kol tu hi project Puspak Zemabok ani a an ho tu paber hi chief engineer ani a chumi chumu vatni se ati a appointment vel lo boy pui turin kan ho tu ten min ruata ama mu theidan tu theng angin kan ngai to a kan mu a amarak chu ani hi KK Rasdan ani a chief engineer project Puspak ani soidan chuan azau na tur hian defense ministry a voini proposal kan thon to a nima sele sanction theilova an approve theilova tin he kong hi 3.66 meter chau ani a chumiti len na tan chuan anni point an lo boi puya he ma se a loking theilova keni ro chuan akong ti len lam ai maina omsa hi repair lo in rei tak awma chu engwange ni sanction te om lo nge hetiem ema kong chiat ti in kong chiat dan te kan zuk soya engzange sanction om te kan ti a changin noi som kwavel kumni dana
kan mu ten ti a ni ma sela e chana fel fai tak kan dong thei lova tin mizo accountant omve chongka chang kan hriat danin kum sang ni sompanga kuma po sang son chu om ni in hriat ani a reservation ti na tu a poisa za chelo chu hriat ani lova BRTF project pushpak lam how tu ne na changa kongpui siam chatura chana be sei om an mu tak lawa wang hian RTI Act mangin an zui ngala zo na pariat set mangin kongpui chu aizol via durtlang kong en colony lo chan le har sat na ingi om chin ti te malak ani lo chan te an zot fiata Dutlang kuchung kong puiber Silchar Road iti mayang hi Defense Road ania BRTF inan enkola kumsanga jakua sumli pathum borvela tanga anron enkol angkha zaubai reng lo hian ti hian au ngara azim le in achile boka kan khotlang ruai tu VC10 sang jakua sumri panga borvel khan alai zau na hi bipuya te tholom te khonin an han lai jaw ania amai ro chu ti chung po chuan engma malak na omlova ten kan Dutlang area hi Aizol city area ni mai baka AMC ate rin lo ni nu po hian kan kong hian siam that a lo chuang lo renga chu wang chuan PWD 10 min enkol ve se thange ti NPWD ho tu te ne na po kan han thlen tri na chu ti line minister ate min han ko mu a BL to MLA te achang tu minister te le chief minister ngei te po kan poi tam kan mu a amai ro chu BRTF kuta trangin BPWD kuta plan ani chuang lova a chereng mai le ngal si mi pui te le khotlang pui tu te pon tre mon ti ma engtin nge kan tiang o ti in Dutlang khotlenga weme branch pathum 10 hetiang ringut a ringot hi zonga du nge anuam loveti in maila tiang anti a malak na sang ate engtinge kan tiang ti ngai tu ana BRTF ho ne na hian RTI mangin so nei so tang engtin nge kongpui en colony reng ti in so na te kan han pe a malak na hi kan mulo maya chuan RTI manga zo na te kan han so kha achan na te kan han nuwa chuan Guwahati High Court Mizoram bench PIL ithelu mayang hetianga BRTF lama base mu ani tak lawa wang hian Guwahati High Court Aizol bench PIL manga zwal kau mai ni se ti in JSC committee chuan thutluk na asiam le tangat maya JSC member Pusilal Fakzwala advocate chuan khotlang tan phut le base le engma omlavin athona adin sakvek thei tur thu pawngzuin JSC committee te khutbeng tho maring tak zetani thakhat emo chung zet document poimole chulang anga dap khom nuwa December ni sompali sangni sompanga a chuan Guwahati High Court Aizol bench Dutlang mipui ti ai o in YMA JSC chuan PIL a thelu tange nge a YMA JSC 10 PIL kan thelu kha ni sompali December sangni le sompanga ani a High Court khan lopum hwala court case PIL 188/2015 case ninga khan YMA Dutlang and two others versus Union of India and 7 others ti khan minzial sakta a chuan ko ta hian PIL kan thelu tu mai som panga December sani som panga ngai tu tan ngala kan lom tak zet zeta ti chuan tum som thum parvel zet ko ta hian in ngai tu ani a ni som panga tha som pani sani som panga ko
masak ber ani atonga kum ni le chan ve don ni som ni pasari thali sang ni le so pariata PIL kha close ani a ko ta ngai tu ni chung hian BRO lam hian chuan lam chi hrang hrang an siam na sakhup maya an headquarters Delhi lama te po kong siam na ta na maintenance fund an mu tlem thu te tin helai ko nga motor tlan atam wanga ko chi reng thu te tin an fan ne ang te po kong thom that man an man ve thu te po an soina sabio ani amai ro chu ti line helai kong hi priority lisa om to lo Indo-China border road lamin ngai poimo tuna chuna hlo to zo khani ti te kha e court ma te po nan thlen a state sarkar in kol du ni chuan state sarkar puta po kan pe thereng ani ti te thlingin ko ta te po soi a chitiang chuan ko chuan ni puite kong tha nei tura an dikna chanvo kha angai poimo khop maya khole tuite chanvo dik takani awangin Court point BRO lam kha anor na khop maya kota po an chief engineer Puspak helai aizola an ho tu pa ber Puspak an ho tu pa ber chief engineer po kota in lan turin a ko nge ani chutiang chuan tum som thum paruk vel set ngai tu ni nuwa kong siam turin thutluk na a siam ta a ti chuan BRO lam kha atira tong rengin a chuan lam a siam zok le a ko to patong zok kha an ni lo thei talwa Delhi laman pute point run chan ngial antum ni na langa amaro chu an chan thei talo tol zorin an zorta ani per maya ti chuan van le thak takin weme JEC tena PIL kan thelu chu court march sang ni som pret mangeya kong siam tur chuan thu aron ti tuta ani hetiang court ta thu akal chung hian BRTF kong chin bak veng mi puiten kong zau na ta na an lo pek to kumsom thum chuang zet alkadra pha mel la mungai lo chu siamani nge theinan YMA JAC de chuan Mizoram sarkar ho tulu a ngin na siamin abo zui ngat boka PWD ho tulian sang te bia in biak tur chulang zong chu an pisa a lu chwa in chumtam tak an leng lu tani vanei thak takin ni som ni pariat me sang ni som panga a khati ilaya Mizoram Chief Minister Pulel Than Hola chu apisa a nge JAC te chuan an lu chil theita chuan dutlang khopum puya YMA branch pathum te chuan in thurwalin joint action committee kan din ta chuan ma kan lata a biak tur rang te kan bia to pa chuan khati lai kan Chief Minister Pulel Than Hola kha office kan zu beta kan har satna te kan thlena min tran pui turin kan ngena ani chuan kan din munte alo phet hiama min lo khonga he in min lo du sake me maya ti chuan ma min lak sakta ama malak na azara engineering chief te chief engineer te noi office rang te le staff rang ten mala zelin kan khodung tluana kong chan ve kum som thum chuang zet thangai lo chu min siam sakta tin chu tian ron siam chuan YMA branch rang le section rang ten mani bidum chunga lungan ron pha chu kan lo chu ke zela tiang chuan YMA member te point hatho takin na sa takin kan lo tran pui ve a tiang ani awang chuan na po kal chakin kong thatak mai kan lo nei thei ta hemi chung changa hian khati lai kan Chief Minister Pulel Than Hola te le PWD lama kan ho tu te le thok tu zong te chunga lom thu kan soya lên thiêng yên thokin lenga phần lúa March tha alo her chwa mek lai chuan Mizoram PWD te chuan YMA JAC dingin angin durtlang kongpui BRTF pha chin bak siam chatna tur cheng noi za somli zet arwa manfelta ti le leitana changa durtlang north in car kilometer thum zet le asir tui kor siam chatna tur kilometer khata thui zet sanction felani ti thulom omdon anita
YMAJAC te chuan local council te ne chang havin durtlang kongpui dung an phang chuak ngal vara kongpui dung step ko le bungrada nokte da fel tur le tol kyang thei tol kyang turin ngen na an siam zela veng mi pui te po in an kai lon step pir le kong siam lo kan ilawa wanga mani hun ma ang maya an lo val to te chu khutlang tan ti in an pele le ta sung sung mai mu namin avaro pui em lên thiêng yên khô kín lệ ngà phân lúa YMAJAC dinani achanga kum khat le ni som pariat zetaral nu kum sang ni som parup march ni som ni pariat jing dar kwa arik mek lai chuan Mizoram PWD te chuan durtlang kongpui dung chu alkat rangai main leitan peng chua machangin anron pha dum chan tamuk mup ani mà tên lên ruộng lâu hetianga Mizoram PWD ten na an thomek lai hian akong nei tu BRTF lamtenen PIL manga Guwahati High Court in khin na chuan avor to patheng chhomek zela chum engi mozat court da inlan ni in BRTF lamte hi akoto pachang jok ani chhoda zela kumsang ni som pasari September tha chuan court chuan BRTF te chu March sang ni som pariat ralma ngeya durtlang kong siam chatna thok turani tin thutluk na asiam ta High Court in thupe kati chwa changa nirei lote a BRTF te chuan durtlang kong pui siam chatna tur tender cheng makta duai lira che a che zali somsari pahni zet tur chu ni som pariat December sang ni som pasaria tender ati chuak ta a tender chang tu pahni ABCI Infrastructure Private Limited Silcharle MSSLT Infracon Private Limited Hailakandi te abuk nuwa SLT Infracon Private Limited te chu athang fel zui ta a contractor than fel ani nu ni som thum pakhat January sang ni som pariat khan na thokngal theiturin contractual agreement en kim pe fel ani nuwa durtlang ngai tha kongpui siam chatani theina na YMAJAC den thapui tho tak mewa kumni tal tap anlo swal ngat ngat to chu durtlang history a chuang ring to turin March ni khat sang ni som paria ta changin si phir dai changa bul chanin bong kon theng rok kilometer som se ta thui chu siam chat na tho ani ta ani chuang zet mai YMAJAC den durtlang kongpui siam chat ani theina na ma anlak chung khan durtlang khutlang shwai tu tele pui den ngak le to thei takin YM malak na an ngai chang china an kianga an ding le veya an ding chin durtlang isam min zorama an mala
lak na konga fui tu le chan pui tu an mu ol lava kha khan chel na le dumru na kwai sen na le chak na ape fau chin politics awanga thuar wal lau changte veng bil ro rel na in ram ria kham changte kaushan pol shanga wanga biak buk khata loi ho ngai to lote association le pol be bom shanga wanga khelmol khata ut anben ho theilo changte om chin ma se mitin chitin huap wai me shui shwal mangin ngek takin anin phuar khom tlata kho khat veng khat an lo ni chin na zun hian he dur khopui hi azam chiai renga veng pum chhatna turani phot chuan keini anni ti big na rel ruin mun achang ngai heklo anin pum khatna le in thorwal na ti chethe piang kha ma chunan zuama leitana niemo durtlang aniemo durtlang north aniemo khotleng khat ani na hian wai me shui shwal mangin fip takin apwar khoma tute ma in shui shwala ta dal phel le dal cha an tum ngai lawa an be dong ani pu in be don na rom khata an ho ting ta ani le lo tin na mai cher chi ho je lang ti kha an tai von tlat chin YMA vul je lang je song tu sun pa yang quan le hang sa pui đôi tin thiam đi rung an le mong lại xa mong ra để chúng ta dur kho pui sắc